Ekitabo ky'enfumu eshura 11. Eminzaani y'oburyarya n'ekiri kunugwa hari Mukama, konka ebipimo by'amazima bimushemeza. Amaryo gakuratwa okuhemuka, konka obwengye bugirwa abacureezi. Obwesigwa bw'abahikirire bahabura, konka obugobya bw'abarikureebya buri abacwekyereza. Itungo tiriine kirigasha ah'izooba ry'ekiniga, konka okuhikirira kwiha omu kufa. Okwihikirira kw'otiine kamogo kumushorongyeza omuhanda, konka omuba gwisibwe obubi bwe. Okwihikirira kw'abahikire kurya abajuna, konka abarikureebya baryakwatwa itima ryabo. Omubi kwafa, amasiko ge gawaho, kandi amasiko g'abatarikutiina Ruhanga gahwerekyerera. Ohikiriire ajunwa omukabi, omubaba niwe yakagwamu. Tarikutiina Ruhanga acwekyereza mutaahi we n'akanwa ke, konka abahikiriire baryatambirwa okumanya. Abahikiriire kuba bagye, orurembo rushemererwa, kandi ababi kubacwekyerera habaho okuteera akaari. Orurembo rutunguurwa omugisha gw'ow'omutima gwororokere, konka rushenywa akanwa k'omubi. Okyamura mutaahi we aba atiine bwengye, konka omuntu orikwetegyereza aguma yehunamiire. Orikugyenda nagambuura bagyenzi be agamba emibonano, konka ow'omutima gw'obwesigwa tagigamba. Ahu abahabuzi b'obwengye batari, abantu bagwa, konka ahu abahahi b'obwengye bari habaho obusingye. Orikwemerera ow'atarikumanya aryakizira, konka orikwanga okwemerera naguma ari buhoro. Omukazi w'embabazi aheebwa ekitiinisa, abarikunyagisa amaani bagira obutungi. Ow'embabazi ayezimurira ebirungi, konka omunyamwaga ayesaasa. Omubi aheebwa ebihembo by'omuyayuuko, konka orikuba okwihikirira taribura kutunga ebihembo by'amazima. Orikuhamira omu kwihikirira ryagumaho, konka orikukuratira ebiba ryafa. Abaine omutima gurikwehabagiza n'ekiri kunugwa hari Mukama, konka ab'emitwarize ehikire bamushemeza. Mumanyire kimwe ngu omunyabibi taribura kufubirwa, konka abahikiriire baryajunwa. Omukazi murungi otiine mutima ni nk'empeta y'ezahabu ejwekirwe omu nyindo z'empunu. Omuheru gw'ebyo ohikiriire ayetenga n'ebirungi bisha, konka ogw'amasiko g'omubi n'okugirirwa ekiniga. Omuntu n'obwagabisa emikono ebiri ayeyongyera kutunga, ondiijo aine ekyashemereire kuha haza kimureetera kugira obworo bwonka. Omuntu efura ryatunga kandi orikuha abandi amaizi nawe aryagaheebwa. Orikwima abantu engano aryajumwa boona, konka omugisha guri ahari orikuzibaguza. Orikwezirika kusherura ebirungi aba ayesheruriire okukunda, konka orikwendeza abandi obubi buryamugarukana. Orikwesiga itungo ryahotoka, konka ohikiriire aryabengyeya nk'ibabi ribisi. Orikurabanisamu eka ye aryahungura omuyaga, kandi omushema aryahaka omunyabwengye. Ebyana by'ohikiriire n'ekiti ky'amagara, kandi oine obwengye ajunisa abantu. Abahikire kubaraabe nibafubirwa bakiri omu nsi, kashusha ababi n'abasiisi.